Jangan kada ingat dukung terus channel kami. Jangan lupa di like, subscribe, and share. HS88 channel menuju TKP. Ma, di mana nek warung buka makalapak bener parut nah. Bulan puasa. Nah, ada warung alokat dinding. Pas bener nek. Nah, warung apa itu? Warung nasi kah? Mau makan apa lu nah? Warung apa nih? Warung nasi. Nasi apa ada? Ada banyak kayak, tapi banyak ada nasi samin bang. Apaan alokat kah? Anda kayak nah, lapar bener parut nek. Makan aja dulu nah. Nggih, duduk di pian. Coba nah. Nggih, wah ngasnya nih. Makan nasi samin biar berarti lah. Tinggi, barang aja. Lapar bener parut nih dah. Kali bener cari warung bulan puasa nek. Di sini ai saban hari buka ada bulan puasa tapi buka ai. Wah, ayo pas saya nah ulah kan aja nah. Nggih, mah ai apalagi gesan pianin nang apaan kada ulah hakan. Akai. Nasi samin alah. Tinggi ja. Ayo ja. Masih sedikit lagi nasi samin ulun ai. Pokoknya pian dijamin tamakan nasi samin hari ini ai. Ini pian hendak nang banyak kan nang sedikit ya. Sedikit kinam. Iya sedikit gin dulu lah rasai. Sedikit gin asal banyak kak. Mak sedikit asal banyak tuh asal cinta pian ulun ai. Nah, ini spasial gesan pian ai. Uma, ujur ini. Ini samin bubujuran nah. Masam. Itu bang sudah ai, pian hendak nasi samin lo tadi tuh lo. Nah, si bang pian kada makan, makan yang ada tuh. Nyata itu dijamin tahan pian semingguan. Ayo nah, timbang-timbang ngareda. Nah, Makan aja lo nah. nggih. Senyaman nasi samin nih. Nasi samin. Lihat saja kayak samin nih. Ini karena ulun mau ulahnya pakai cinta ai. Pakai cinta banar. Warung itu maka bulan puasa buka. Mau warung siapa ini? Pagi-paginya belum puasa buka. Wah, awas sikap. Bulan puasa buka warung. Warungnya aku nih. Buah lingkap ini lah, ada tahu bulan puasa. Ada anu lalu bulan puasa makan. Yang makan nasi samin pulang. Dasar muka kayak samin. Ampun warung, ampun warung. Ampun warung. Itu ampun warung. Aduh. Jangan dihambu. Jangan dihambu. Ini. Baru sumpah ini apa puasa nang ini. Makan dulu Apa nih nasi samin kah? Allah. Samin nyaman, itu rasa nyaman. Samin makan dasar ini dua. Aduh. Ini aja belum puasa nih. Tutup separuh. Menghormati orang. Belum puasa, bunyi kami ini mau. Tutup separuh. Menghormati orang barang belum puasa, asian orang lagi. Tutup separuh. Yang makan dulu makan Tunggu makan Kayak jangan buka. Ya kayak itu nah ditutup nah kayak ini. Jadi makan orang kada melihat yang puasa. Duduk. Duduk. Nah, maksudku ditutup nah kayak ini dipindah kan. Jadi orang ada capek anu. Aduh. Minum. Ayo ada bapak duduk kak. Nah jadi kada anu kan. Del. Nggih. Tes bang. Puasa juga sekalinya.
berdua bang lah. Amun kita pada puasa, ya kan kita kan sama-sama. Aduh kan ini mau bang. Anu artinya kan makan belum puasa harganya non puasa itu mas. Wah anak makan di warung tutup separuh. Ah kan gitu aja. Atau kada menghargai lagi jangan dibayari. Dibayar lah Nay. Jangan jadi ingat lah ditonton apa Si Palesa goyang naik aja, goyang naik aja, goyang naik aja, goyang naik aja. Ya, estafon lapun cina kan kedingat.